Pak, sik, mana ibu wis masak panganan favoritnya bapak ngambil asik loh. Iya, Bu. Iya, Bu. Pak, Bu, tolong pada mangan sekolah nggih. Ya, hati-hati ya. Hati-hati nggih. Nggih, Pak, Bu. Aja ngebut ngomong motore. Nggih. Mulai ini biasa, Pak. Saatnya istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kula badhe tumbasnya enten Enten. geprek tunggal. Oh nggih. Mangke nggih. Nggih, nggih. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok lagi dengan semangat belajar baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kenapa apa? Wedal langsung kula nadine geprek Bu, tenggorokan kula sakit. Ya, lah pantas cuaca kayak kalian gak rapid bermati rek. Ibu tak tumbas adem sadise. Nggih, Bu, kula mboten baleni malih. Nggih, ora apa-apa. Assalamualaikum, Bapak mulai. Waalaikumsalam, Pak. Lah, kowe nang apa sih? Tenggorokan kula sakit, Pak. Lah, Bapak nang apa? Bapak lagi sariawan kie. Oh, berarti paling cepet. Kebetulan ibu tesih tumbas adem sari, Pak. Ngantos sekedem nggih. Oh iya, tak tindani kok. Lah, ya adem sari. Cici bilang Pak. Oh, piye sijine ki 8.500. Ya wis, nyok telu Pak tuku. Telu. Lo hasil kambing sih bapaknya biasa. Temen Bukannya aja. diwaya kayak itu kan enaknya adem sari Pak. Ngono adem tenggorokannya. Kayak kowe iki tan rasa apa? Kayak anane rasa lemone siji. Iya, ya sudah apa-apa. Nggak apa-apa ya, oke ya. Tak bolong sekalian. Ya wis. Nah, apa sih? Iki kayaknya berkabing kene apa sih ya pas sekolah. Kan ke sekolah makanya geprek ya. Sekolah kayak itu manis geprek kan. Ya. Ya makasih Pak. Ya. Juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kamu balik. Iya Bu, Bapak balik cepet. Soalnya lagi sariawan, jadi gue ngomong lara. Oh ya wis Pak, kebetulan Ibu tumbas adem sari telu siji ning Boston. Iya Bapak. Terima kasih. Nggih, sun, Bu. Nggih. Bu, tenggorokan kula pun boten sakit malih, Bu. Alhamdulillah, ya wis larangan nih. Terus Bapak ini apa? Bapak juga sariawan ini mari ya Bu, kayaknya Bu. Ya wis berarti apa sih wingi Ibu tumbas ke adem sari bisa lagi balik nak ke pagi. Nah, bagus gue Bu, mending ngetok gue Bu, nah omah Bu. Ya, Cina. Ibu wis tumbas akeh. Soalnya adem sari iki bisa ditekake gejala panas dalam kayak sari awan, terus tenggorokan sakit, karo liya-liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wis nyaksikaken video iklan Adem Sari. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.